Chibai ule April ni somni le pasari ania tunlaya social media in hial na le soilo ber te jinga mi chu Benjamin Suma birth certificate le Aadhaar card nei chungchang hi ani nge yang bena hian Mizoram birth certificate ane ile Aadhaar card te chu thunei tu ten hena apekir ta bena hian birth certificate diklo ane hi Directorate of Economics and Statistics apekira thunei tu ten hena Aadhaar card apekir bok bena chuan apoi dan tur kalo hret hiam phalowa passport kamawa ema wangin thilom zia hretok lo chungin thil kalo tia kain thiam lovin ka zak ema thupa ka choi tak zete atiani atira motor registration anei dana tanga in nialna lo chuakin chu chuan thil dang akang kai ta zela ngai dan po aphiam na sa social media lama in nialna topic lian tak ani zuita ani bena chuan miril ru ka ti na ta ngai dam ka dila keima awanga in nialna a oma wangin hre om ka tia Mizoram mi pui ka unaw te chunga ngai dam ka dila ni zofa te kanin unaw na konga har sat na thlen tu ani lo ka du tak zetani ti in thupa a choi bokani thulom om tak kan thil lok teang che jinmi tan po jinmi ni lem lo tan po jin chu angai chang kan nei thin na thial khopuya izina thlenna tura ibuai ani chuan emo jin ingaya thlenna tur inei lo awanga ibuai ani chuan lo lungai chu itan guest house nuam tak mai buat sai anita amun anuamin loilen anuam ema na thial khopui lai li taka bazar ko na ommania single room baka double room nuam tak taka oma amun hi loilen anom baka athoveng emani tin hekwal bukalo thleng te tan a ol samjok nan chei tur tui hnai tak ala tel cheu bok heng phone number kan tar lana hian englai point biak po thei reng ani phone number pariat pakwa pasari pali pakhat panhi pakwa pathum bial pali le pakwa pariat paruk panhi pakhat pariat panga pasari pariata te biak po thei reng ani Benjamin Sum chungchang dan lama tanga thirna kan ngai thave thung dona he thumin bu sai sak tu hi PLR chunga ani mana chuan Burma kan ti thina tuna ero chuan Myanmar an ti ta ka khian kani te ramboi ma deuh khan an pem chawa kani te nu pa hi an boral to an tu le fa te ero chu tahan vela khian anin beng bel zui ta zelani Myanmar khian ka hnampui chak chuak abikin hual ngo an tam man tia kai khonu thleng khan hual ngo lal te po an la nei ni in an soinia tak ni mo an college ka lai khan ka thian kom chin an ina po ka omna in ai ma kanel te kha hai mual barmalam chuak an nia kanin kom ngei hle mai unaw anga kanin en lo na ka hrelo chutiang chu midang te po in ni ve karin Myanmar chin an ti heng lai mizo kan ti te hi chu unaw vek chul khat chuak kan ni an ti bokalom ziak mi ten ram hi chuan ri boundary aneya in unaw na brotherhood ero hi chuan ram ri boundary anei velo an ti am ni kha kan pian pui tak kan nu le pa te ni chia lo min ti unaw tu kei point unaw anga ka en hian kanin chunga engemo awangin ron om ve in ka chan vo ang chia kha be sei tamai sela kalom lo ngotang chu mai ani hleinem kanu puyemo ka unaw te nu pui po hian unaw ti in kanin chunga ka chan vo ang kha chan tum ve ta sela nu le pa boral to te ro khom ve phet tumin virsek sela ka mai sa ama chon chiang khopang a chan chu kuang lo nor ani wang ani kanin chunga zu ron rui lutin drugs ron keng lut fo pheisela chu o kasak khopang chutiang deuh chu India mizo le Myanmar mizo kanin unaw dan hi ania mimal in lai chin na chu da thata ila unaw kan ni ti wangot hian kan rama dan lova lo lutin dot mangin India khwale tui kan ni na chan vo an ron chu ve chuan mi khwal nok sak tak kaniang chu mai ni lovin kan ram ro re khol le
politics thila a in rol vai phei chuan a hnok hle anga kan thin arim zual khopang chuti rualin helaya hun rei tak lo cheng to barama khuale tui ni na nei chuang to lo te ero hi chu dan angin India khuale tui lo ni ma se en ran harsa kan ti khopang amero chu kan unaw Myanmar om te hian an sarkar buaya wangin nasatakin harsat nan to ka an ron ral tlana bangai takalo tuam hloma lo chom dol chu kan mamo na ania kan ti mek zel bokani chuti lain an ni po hian an ni na dik tak an hriat ve chu angai ani birth certificate lem Aadhaar card lem voter ID lem le thil dang manga khuale tuite chan vo min chu puya politics le sarkar in rel bol na an enroll ani chuan thilpoi tak a hring theiani mizomi puite hian ral tlan refugee angin India sarkarin pomdu lo ma se keinin kan unaw te an ni miawa wangin dan le central sarkar po za zo lovin refugee anga kan ngai ani kan lo tha zalen lutuk po ani ma na le tun hnaya rui hlo Myanmar atanga ron lut rui mai te hian chu chu min ngai tua chua tir fo thin ani chu wangin kanin unaw na athat zel theinan Myanmar unaw te hian anti om an hriat angai ani refugee anga India sarkar ina ngai lo miawa wangin engtiklai poin an chunga foreigner act passport act le adang hi man thei reng ania heng dan huaya te hian man le hrem thei reng an ni ti an hriat angai hle ani India khuale tui ram nei tu te chan vo ang ron chu ve bor an ni chuan kanin unaw na ati che khopang India khuale tui ni na citizenship hi chuti maya nei chi po ani lova dan lova India rama lo lut illegal migrant tan phei chuan engchen po cheng se India khuale tui an ni thei lova kan soi tak dan te manga man thei reng zo kan ni khuale tui ni na pe thei tu hi Ministry of Home Affairs Government of India ania koi suruta voter ID Aadhaar an lo ne wang te electoral rola an lo in thun tir ve awang te hian khuale tui an ni ti na ani lova dan lova sarkar an buma wangin man tur zo kan ni heng te awang hian kanin unaw na athat zui zel theinan kan zawa in kan ti oma moi hi ngai tu ram ang u ro rel na dikhi engtianga hlo chuat thei nge kan thu pui chu apoi mo hle mai ro rel na han ti hian ram le nam in rel bol na lam chu soi ka tum lova kot ro rel na chung chang zo khi ka soi don ani toy te in fia tak si in soi kan tum don ani ama sabera chuan ro rel na dik om tur chuan jat sian athil thlir dana dik potangai tan lam nei lo ama mi malin athu buai nei te chung chang a hriat na mang lova thu buai the lut tu te thu le hla a en angai ani justice symbol a hian buk na pat lakhai tu chuan amit atuam thin ti kan hmuwa chu chuan kan soi tak ami mal hriat na nilova tel lova court record atanga ari zong en mai tur ani na a en tir ani ami malin a in khinga te chung changa a hriat na a man chuan du sak bik aneyanga social media ten thudik zik tlok lova comment thatak tak an lo pek te khan aril ru alu anga tumdan ruam man sa nein khei sak khoyanga chutianga ro rel na alai thei lova justice om thei lawani ro rel na dik om theinan ukil ten kota thudik fin fiana evidence tra justen thutluk na dik an siam theina na an phor or highland masakangai ani chung thudik ta chu thu khatu an nei te thuan zo fiana atangin anti chiang turani prosecutor le defense lawyer ten an case thu khatu an exam atangin thudik an hai chuak zo lawani chuan justen ro rel na dik an thok chuak ngai lowang court ro rel na le thutluk na reng hi om zenei reasonable ani turani en tirnan jat chuan compensation case tu emo chu jang na dom na cheng sanga emo cheng singa po apetheya ma se adjustment a khan engwanga chutiang zat compensation penge ani ti kha ati chiang turani cheng sanga chau pe se apek chan achian lo chuan thutluk na dik le tha ani theilova tam tak po pe se achan a fel fai tha ani chuan thutluk na thatak ani thawani
ก็ทุลุกนัดชวนเบลเชียนระดอลตัวนี่จุดอย่างทุเบลเชียนดอลเอาเทนานชวนอุกิลกดออฟฟิศาร์เต็นก็ตาอันทุบวยดินปุยอันฟินเฟียนะ evidence ชัดตอกอันในอปุยหมดเลยอันนี้รินทูเละไงดานเบชันในโลเชียนทรานีนะตรงคำเทียมนั่นแหละทิลดังไม่มังเงินกดโรเรลตุมินอันตุมตัวนี่แล้ววะอัเทียมน่าจงมังเงินทุดิกตักให้ชวกตัวนี้นะไปตัวนี่ก็ทุบวยแต่ฮีล้มเนี่ยเช่นไม่เทอันนี้แห้งล้มนี่หน่วยอาหารจิสังอมเทที่รอจูเรตาอิละแห่งอาเทียนดานินฟินฟิอันนี้อ่างไอเทฮีอัฟรันเดววางินอีหันเอ็นทวักเตียง civil case มีมาเลโมสรการขินนะทุบวยอาจวนโกตาทุบวยปุลุตู plaintiff ขานอาจารย์โว right อันบอดเชียดสักวางินอาจางนาดมนะ relief claim ข้าอับผู้ไงอันนี้ที่เชียงตูรินฟินฟิอานะด็อกิเมนต์และทุกตัวอันนี้อ่างจวดจันโวจูอักขินาเตขานอันบอดเชียดสักโมอันที่บวยอันนี้ที่ข้าอฟินฟิอาเทตัวนี่อักขินาเตปกขานสุดยังบอกินอักขินาเต defendant ปกขานอันเนียลชันข้าเฟลตักเละเบลเชียนโดตักินอันในตัวนี่บอกคงไอถูลาวางอติน compensation impact ที่เทียนี่ลง criminal case police excise case 32 case investigating officer ขานก็ตัก case เสียมสักขานด่านอบอดเชงเงยนี่ที่ฟินฟิอานะอารมณ์ในอ่างายจู่อันไอโออิน public prosecutor เต็นก็ตักอันโลดินปุยตักชีนั่นนี่ civil case อังโลตักิน criminal case อาจวนฟินฟิอานะนิสัตยาลวินอายเชียงอมโล beyond reasonable doubt ปนิตุรันนี่อัช่วยตัว investigating officer เต็นอันช่วยชัดโลจวน prosecutor ตานจักอาหารชัดตัวก็ตานปกดานบ่เชตูเซมอธิหารชัดตัวชีนั่นนี่มีปุยเต็นการเสียดเงยตัวจูทุกเชตู witness ก็ตินักเก่าเฮียนจัสินอปองอปุยินได้เรกินาจอดง่ายโลที่เฮียนี่อเก่าที่ตัวอุกิลเต็นอันจอดนัวเองโมใส่ฟีง่ายจวยเอาจวนก็ไอ้รถเจ้าชีนั่นนี่ witness ฮีลมทุ่มเทนเทอันนี่เหตุอย่างนี้ prosecution witness ให้ฮี civil case จวน plaintiff witness ที่อินใส่ที่นั่นนี่แค่ใส่เอาขาน investigation ที่ไลน์ที่แข่งด่านเสียดอดูทูอาจอดิน statement อะไรขัดจังขานอักเคสตานาทะลุจูทุกเสตัวมันโลไม่ตัวนี่อักเคสตานาทะตัวเรอจูทุกเสตัว witness บังตัดจีนั่นนี่จุงแต่จุกอตา prosecutor แต่ขานอันทุเรียดที่เชียงตัวริน judge อันเก่าที่จีนะ prosecutor ขานa witness นี่อวางินถูอาจอดมาสับเบรังI.O. statement record ซาเบชันอันนี้ตั้งปุยจีนะอดูจวนทุดังอาจอดเทบอก I.O. statement record กัลซงอาศัยจวนโฮสไตลันตียทิลสวลตียปูค่ะอัตรันตาได้ตีนะอันนี้เบรังจุมกจุดยังprosecutor เต็นอันจอมาสักจูด่านตรงกำมาจวน examination in ชิฟันอันตียจุมินัว defense counsel ลำคานอันดูตกอันรอนจอดเวลชีนะเฮ้ย cross examination อันที่เวทุงอันนี้ defense witness เฮ้ย civil suit ตัดจวน defense witness ที่อันนี้ทุ่งอาจุงจางเรลเมฆขานหากเคสขานอัธยามฟิลิมันนี่ที่ฟินฟิอาตูรินทุกตัวก็เวทุงเฮ้ย defense witness จวนนี้อาจุงจางเรลเมฆค่ะทุกตัว witness งา exam เทอันนี้บอกอากาตัว defense counsel ขานอดูตกอาจจะ examination in chief นัว prosecutor ขานอาจจะเวล cross exam ชีนั่นนี่ตุนนาย corruption case officer เลียนตักเทียมเหล่าจันทีรันนี่อันนี้สอยเฟียนาจวนฟันได้วัดที่แต่อันนี้เชนมาเซฟินเฟียนาอันในง่ายไม่อุลวะอันทุสอยริงวัดนี่ละวินอติเจียงตัวด็อกิเมนต์และ witness อันในยังไงอันได้วัดนาขานเอ็งเตียงยินเงี้ยนาอันโตเอ็งจัดเงี้ยสุมันเซนมุนดังอัตังยินสุมหมูนะอันในแรงเอ็มที่เละทิลดังอันติเจียนังไงเหตุอย่างติเจียงตัวฟินเฟียนะอันในเหล่าจวนอันทุสอยขาด่านมิตรจังยินปมเทอันนี้เรา
prosecutor lamin ei ruwa an puna sum kim lo kha thatok takin aron fin fia achung cha ngai tu lai accusation soi fia atum na lama khatiang khan ruwa man ang na thok lovin fan an dai wa tani ti kha aron soi to box sia pu an ni na kha an pom ti na ania an dai wat na an fin fia le thei si lo chuan an tan tal chuangai na aum to lo ani court witness just chuan a thu buai ngai tu lai meka thu dik mu chuana na tangkai nia a riat adu du court in lan turin a ko thei prosecution le defense witness te po court witness angin a ko non thei bok ani chutianga ama du thuwa a ko te chu court witness chu an nia court in thuwa zot masapera chumi nuwa prosecution le defense lamin an zot vele thina ni ti chuan justice thok chuak tur chuan prosecutor te khan that taka an hna an tho photanga ya an ma ni hruai tu sarkar tan rinom takin an thokanga an ti tur a hun taka an thunei na chin zela an ti angai masaberani thei top chua ne na an chang khan justice ani ngot lova achung chang rel me ka ukil te khan thahem ngai taka an thiam na zong zong banga case an be ve thoangai ani chutianga dik taka evidence lak ani nuwa chuan justice om turin jasin ro arel thei to ang heng mi chi thung te hian an hna theu taima le thiam taka an tholo chuan engti kong ma in justice om thei lo ani tuemo thiam lo chantir kha dik taka ro rel na ani ngot lova dik nia kan hria thi adik lo fowa dik lo nia kan hria thi adik ve fo bokani chutiang chu thilom dan ani awangin kan soita mi pathum te khi atua tema anin thla da thiang lova rim taka an tho angai vekani chutianga din hun poimo an chan tlana wang chuan alom the bar and the bench are the two faces of the same coin an lo ti thin phek le lam chawa chu poisa ani theilova an ti na ani bar kan ti hi zuzor na dor ti na ani lova barrister ti na ania lawyer ukil soina ania bench kan ti ve thung chuan judge rorel tu soina ani justice Sanjay Dar judge of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court chuan tun hnaya adjustment pakhata chuan bar and bench are equal and dependent on one another atiani ani na taka chuan judge le ukil te hi kanin tluk theilo hrim hrima judge ro pui takanom lain ukil ro pui lo tak tak anom ve boka ukil ro pui tak tak India ram mai ni lova khovel huap po ukil tha anom lain judge noi ve tak tak te po anom tho bok amero chu justice delivery system a kan mo phurna chu ain tluk tanga poimo bik anom lo poimo lo bik anom thei hek lo lungrual taka thok tang tur vek kan ni kan mi thiam ten voi tam tak an soi to a atula ni chuan kan soi bel zel mai ani yang chu just chu patla bukna khai tu ania patla le lama prosecutor sarkar ai o in an oma le lama chuan courtin achung chang rel mek accused le defense counsel an oma thei top chua case be tu piang khan fin fiana an nei tha a an thu buaya buk an rit thina thiam an chang ta thina ni mizo mi puite zinga ero chuan case ayo le prosecutor ten thei top an chua ne na an chan khan just tho that efficient kan ngai emo ati theya chutiang bokin a tho that lo khan just rorel dik lowa kan ngai bok ni in alangani just hian engti kong zong point khoi lam lam po chak se chak lo se a that zia pholan na hun tha anei ve ve a chu chu achunga kan soi tak ang khan prosecutor le defense te evidence ngun taka en chunga dik tak le omzenei taka thutluk na asiam kha ani atan tu emo thiam lo chantir le thiam chantir khan omzia anei em lova athutluk na khan omzenei evidence thatok ne na ti ani em ti kha apoi mo ber chu ani chu chu patla khai tu din mun chu ani debate competition hi court rorel na nen ain ang khop mai bu varlamin a thei top chuin an ron soi honga
opposite lamin an lo hial chara an thu soya tang chuan jasin mover nge chak opposite apuang ta thina ni tuna court ro rel na mizo mi puiten kan thlir ang hi chuan debate competition a just kha ne tu apuangin loman pakhat na kan pek du mel hle ani chutiang bok chuan in khela po hian ania player ten an thiam na le thiam lo thlengin le lam gola chui lu nge tumin an beya an thanem ngai luata just chuan player then khat dan bo chia a red card pe a no chua hial po anom fo thina ni ukil te po hian kan client te chakpui kan tumna lama hian then khat chuan dan kan lo bo chewe bok thina just then contempt court zalo na thu buai an char stack rap po soi turan om nok ani chutianga thei to pa player an tran lai chuan umpire ti tur chu dan rule von himle ati gol tam chakapuan mai kha ani umpire kha winner a puan chi ani lo ti kan hria ani chutiang che chuan mizo mi puitele media te hi chuan court ro rel na hi kan hmu ni in alanga just hi winner anga kan chua ni berin angai theiani just tha te na adanga ukil tha te na adang bokani ukil tha chu kota fin fia na aphor dana te le lam thu hretu across exam dana te ain ngatlang puya just tha ero chu ukil ten evidence an lo lak khom kha dan nuaya pum thei ani le ni lo evidence appreciation lo en chiana khan ain ngat deuh berani tu te po hi kan na tho hi kanin ngai hlut thiam apoi mo a chan chu chuan phurna le thahnem ngai na apek thei wang ani prosecutor te hian conviction tam tak an neya thil sual ti tu dan anga hrem an ni theinan rim takin an thoka an tho rim awanga poi khoi tu thiam lo chan tir thei ani convict kan nei po hian prosecutor te hi media lam te hian min fakhat khop nia mole just jok hi achak kemo anti tat zel nia kan hriat tur chu just chuan a convict emo e kuite mo kan soitak anga judgment based chan nei ukil te evidence for chu atanga siam ani chuan fak aphu phota convict a chuan prosecutor fak an phua acquittal ani ero chuan defense lawyer ten fak an phu thungani ato ber poimo sia chuan thu khretu te witness an ni thu khretu atran hi kan du le du lo lamani lova kan tran du lo chuan case ayo khan section 160 CRPC mangin an ko lui theya chutianga ko lui te chuan dik takin police te thu zo an chang turani witness atang du lo tele police ma a dot soite thu buai siam sak theyan ni witness anom lo chuan tu man thiam lo chantir hrem thei an ni lo witness the point zo na fel fai taka chan te hi an tum turani an thu soi ain kal chuan a buai thaka an fing war lo ani ti ain tir sarkar mi le sa phei chu an na tan an fit for lo ani te po ati thei ome in witness reng hi a ko tu ten ko ta an lu ma in briefing an lo pevek zela thu soi tur le soi dan tur an hril hre thina an du an soi ngot tur ani lova prosecutor ten an ko chan kha an soi tur chu ani mai ani thil dang soi du po angai lem lo ani sarkar na thok lo thingtlang atanga local chu da pek thin an nia khopui chunga mi te chu da chau pek theian ni sarkar na thokaro chu courtin certificate asiam sak thina chumi mang chuan a court ni kha official duty angin ta bil tir turan ni justice delivery system a hian mitin ten mo phurna sang tak kan neya kan tho ho na le tran tlan na awang chawa court ro rel na dikhi om theiania tu te ma hian kan mo phurna kan hlam chia thiang lo ani dan bo chia te kan hriat chuan a hria apiangin FIR complaint the lu hi kan batlat ania atul anga thu buai chui tu sarkar officer te tran pui hi kan ti mak mo ani ko takala kan thu hriat te soi tura min du chuan dik taka soi mai kha ka mo phurna ania thu buai nei tu accused lamin court kal lo ture mo ka thu hriat ang soi lo tura
sumpai mga mintham an tumpoin kan nar tura ni kan soitak ang khan media te po hian mo an phurna sa hle mai thu buai ngai tua tu te kan role play theu min riat thiam puya kan tho that na lai min fak saka tran kan ngai na laia min fui te po angai ani ti chuan kot ro rel na dik tak chu kan nei thei don ani tun hnaya media le ti ti phung lenga ei ruk na tam hle ang le chelai le der angin kan ram hi kan soi fo thina kan chiat na jok chu hetiang chelai le der a chua tu ei ruk na a omani ti hrasia thu nei tu telama zual ko du lova lo zet pui tat tu te jok hi kan chiat chan jok chu ani melani mitin hian hetianga poi khoina kan riat reng reng chuan dan anga action lak ani theina na police a emo tuna chuan lok ayak ta lama zual ko hi kan ti mak mo chu ani chu tiang tingam lo ti du lo chu danina phut angin an om lo ti na ania ram le nam mel mak an ni